ene kwasiada ene ye asi ho se ye saa adwumadie we obi bia timi baby se wo ye lawyer ni se wo ye fitani se wo ye okuriani adwuma bia wo ye bia bra ne besua nsa no dwuma so ka ho eno ti fa number na egu screen so no na frey ensesi a frey was 0200 603 602 frey 0543 596070 frey ensesi a na register wudin eye Kumawood Training Institute Kumawood TV aba amansane yena yebi Kumawood TV aba amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yebi Kumawood TV aba amansane yena yebi Kumawood TV aba amansane winyano baby TV aba amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yebi Kumawood TV aba amansane yena yebi Kumawood TV aba amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yebi Kumawood TV aba amansane yena yebi Kumawood TV aba amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yebi Kumawood TV aba amansane yena yebi Kumawood TV aba amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yebi Kumawood TV aba amansane yena yebi Kumawood TV aba amansane winyano baby Kumawood TV otumfo nyankopon hirawo nyame hirawo biyo sa enanso aye da wofra otwede ampo nyankopon de tumi aye woni guso ahwede Kumawood TV na nkura bata ba ko a eya goprama yesua so ade a friend the spiritual hospital eso na wo hwe yi eno ane hye wo se enanso ye besa akono foforo kra na ne yani abrese krodom isa na me guest no waboa no ho foke eno aisa asante kotokono na ni abre se gon ti na obetensem mi a medi dwumade ho chia me medin Major Prophet Charles Opokudako me pa cha ma mentwam ho kakra bi na memra me ba ye beto anko bonso e das Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi yeso chai Usisi ya uya Bafana eba mischa Bonoria Sasa brina maya ume Bafana eba mischa Bechimie Handi dasi Sifala shunamure Abibi duro mujata Bafana eba kapso Unum kapsos na unum mischa Bafana Open for an enum, wouldn't fear to me, my jay, and what you appear to me, no, now, Bubbo beer, job training. Kumawood Training. My mobile tonu pabia. Kai say, a drain young mamma for when you fear to me, no, and mapping for, and no bad time, or money banner for. Bafan, would Jidia Jonkwan. Edrei Food and Drugs Authority. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for you. Hello, hi Ghana. This is GH
Kumawood Training Institute is offering the general public a 2 days entrepreneurship program. Yedi enamienu esi ho atratre ensa no nyuma bi te se fresh yogurt sene esi ye fresh yogurt bees making sene esi ye ahwene de to yensa ne esi fefefe liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so ye besen so atratre 3D epoxy biodigester Bra na besua wonsa no juma na echine bi yemfra boss umpe we na opeden sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw we eye Kumawood TV fo ana ahyɛda akɔfa a teacher fo a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw starting next month and to contact Kumawood TV for all the information. Bra na besua wonsa no juma na echine bi onso so ye order for Kumawood Training Institute. Start now and be a greater person in the near future. Ya wonsa no adwuma na wodi abobra eye cool 300 Ghana cedis pe ana say ye 300 Ghana cedis pe e besua sane ma we nyina e de namienu pe na eye ba bia ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye Bakumase eye ahodwo Atenga Junction ba bia Kumawood TV wona se ofra chiri na eba accommodation ba bia obeda no eye free juma dey eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu hida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enum ana ye sa adwumade aye memenda ene kwasiada ene ye si ho se ye sa adwumade we obi bia timi baby se wo ye lawyer ni se wo ye fitani se wo ye okuani adwuma bia wo ye bia bra ne bedase awrade nshirawo se wanya adaaje na watwen me na mame bi se wo waka che onu ya bi se hosit na ya sha ase uru afi wo ho me onko amanya selfish bra onzo reme from ni aka che no o se hosit mejo asaba why aha nyame sha waje me so medase abusuafo enna asemte dapono enne say the spiritual keys ho safoa ana sunsum safoa kura kasa safoa ne de safoa bi si epro ni ho asem na ne yebeka ana safoa beya ene on safoa bia ye de brewo na metimi di ye se odi wuru ni odi suani no ewa ha ene yi wasom obati bi ne enya asem keto akura onyankopon srawo onyamenya okase me nkyere ho kura ne me komi dwumadi no so ntem efise ye bre ni swa nana me mo akwa yeja yesi afi mu enna ne bra oba hosit so musumo ne industrial prayers a ye de mo sha ase ene say musumo ko professionals go professional say mo na Manchester ne Man U ne wa Chelsea we ya de kura still akotoko ne has no no ba abo nana me da say me to me safra wo bae ebia ennem ko ne da obi ehwe enti wonim ni pakoro ababetra na ho fefefe emso free London bae enche kura tene wo show no kama me pacho bebre obebo odin na do telephone number na say wache akwa na do telephone number no atodwa if say bia na obi ehwe na ni kura jo dress no keke o say am we de wo si dress nko enti meko ne nchen okay nana fatu o mame okay bidian Dr. Nana Gwambe hamnam da ya Dr. Nana Gwambe Herbal and Spiritual Center professor ne soso prophet professor Dr. Nana Gwambe okay nana say ni dwadi no akostro ewiase nyina tu di na nachi enti say e fe no Dr. Professor Prophet Nana Gwambe 1 on them ediane Dr. Nana Gwambe mem na Dr. Nana Gwambe Herbal and Spiritual Center ano ayewo eye apia dudunina ewu Kumase apia dudunina ene yewo ha sunsum yade ne honam yade bia ne yesa say hepatitis B eye diabetes asthma stroke infertility gono mpo ya bodua wo ya bonidua ya bonidua ma besinye bese busumi siani still na no dua bone de eguso koso as hair hunting no odofo bomadian so dugo ndi bitiri mo Dr. Nana Gwambe Herbal and Spiritual Center and na say afin so yesunsumi yade say etire na spiritual marriage we be so wonnom south ton 17 time bomodian wonnom sam say okiri ti bomodian so dugo ndi bitiri mo Dr. Nana Gwambe
Herbal Spiritual Center ɛwɔ apiedu Domina ɛwɔ Ashanti Ready Kumasi Domina no ɛwɔ Tech ɛtiwa University no ɔna Domina no ɛde ɛwɔ nti ya bi ha bia no bɔmɔdia sɛ wodi wani bɛkyiri mu Dr. Nagwambe wo obi so wodi dwa oton ade ayento wo ton ade abeka se sebi ka frache abeka se ade ani asi ho bia meto ade no bɔmɔdia sɛ wodi wani bɛkyiri mu Dr. Nagwambe Herbal Spiritual Center sɛ bɛyɛ wawu na bibia no aye kama edi ama ha wi obi so so a wo ye sofo na so wo peye oya na se nkun so a na se sopa bomodian so wodi wani bechi mo ahaban e na bibi dwuma ye mfa bibia ndi dwuma bia apart from ahaban no a Nyankopon abo a wodi ni 2 minutes ronko ahyemu no eno e na bibi dwuma ti bomodian so wodi wani bechi mo ye dwuma fi adwada ekope memeda ti bibia ha obia no fe e 0241 587674 0241 587674 and our face 0266 286460 0266 286460. Next we are Dr. Nana Gwambe. Ha your phone numbers no and you did Juma. Nana Medasi. I for your mama kwa baby you. Me pacho and na me test lie me did me Juma. WhatsApp line no 0272 85 4387 0272 85 4387 me patcho line we yemfre na me test baso and for me samon shana so mame tell me am now so ya no bi asase no ofre o se me fra se line na correct ntira me bo kire wo no ti me patcho betimi test e de aba asema wana emma Nana Gwambe no o de to so a ya bekenkan e de amawo nka to so e ya semisa ana ye ntremu bibi a wo bia obetimi attest e de afa 0272 85 4387 me patcho screen asia e da asie kama me da asie Nana me mo akwa ba bio yeja nyame nso ene ntremu ene wa kira kwa de to ho ene asemtre da epono so ne say the spiritual keys yakase huhumu safwa ede ne huhumu safwa no yerema obi bia wo hwe bia no eye akwaba so ede ba ya kasa mfonyini so ye tene say ye huhumu safwa nipa da sani bia wa asase so bia no ewo safwa ede ekura no entino nipa da sani bia wa asase so bia ewo ne manwa na manwa no so hia safwa betime de ebie manwa no aye se wosi fie efie na wosi no eden be na se eden be se makoma ko be se 10 e na wo fie ho e so no eden bia wo de niki de bia on safwa no se wo mixina enya de se betime de ebie bidie ne mo die ne die no eye the same thing na se die ne ene ne die ko no ene ne mo same pe na bie pe ebie sare be so ni pe na se ni bia wo asase so bia no se e bo ba asase so a eya wo ne nsa no ai fo se bona avatars no omo bo ba asase so a apart from wo ma tade na mo de be hye wo no omo sa ma wo hu musafua eso ye de eka ho omo na se from say no bona avatars no enne botanical names na ya aduma na na yanko ha omo de king e de eka ho e de no se be ya bibia no be kama na no na se obi ba asase so wo de ne de onko tin kwaji mfi ba bi o nemo no wo de na nkasa no e na betumi de utumi de bi entobu wa ya gine nsem safua wo bre eti awale no ya gi nsem safua no ha wo be boso na apai wo de boso na asaba na ti enti ba sa na Dr. Gwambe o nsem no ubo prepare na akodi safua no ni da be sem ni ebie se ba bibia na be kama e di ama obu wa wo nimade pa wo ko school na pe ko pe na bi share atiko wo safua no ya gi Entebasa na o ma mi ana se wo patu a o be di o san won ti ase ene me be pa no ma di o san ni eso bi mo de ko se isi ni wa bon ya je safo no ya je safo ya de efu ni sam entebasa na se wa pim ana se wa mo pi Dr. Gwambe am ko je safo na fa mbra kra na akwa me ko so bon sa e be sa na nyema be de e be ha obu o so a awale wo kwa awale kama pa eni je wa wale ni e bi ba 2 years no boni bi o tifie
before me on tissue and on pay Ghana bayi ya the same yema Ghana bayi ya nyoma hu hia ene de ye no ade safoa no wo de safoa no pe akira no bo se be ma no ehwe ni se wa hwe ni so pew what do you because I mean we try if you give me o mo da e so na de wa bome ya de safoa no afide be mu na wukuru akofo ba wo fro afina wale no na susuru na egu because o boni blame wa open ye if you feel asasi so so fu so ba asasi so a de bia me kase nipa wo ho so bo ho ban se de be ya bia ne be kama if ahaban wo ya de boy nipa ho ban and say wo ho a bo ho ban ya ho ban bo ne nsa ene wa asasi we so mienu fi Nyankopon baako emfi Nyankopon mienu fi Nyankopon se wo bo mpaye na Nyankopon de adwene de e de ama aso Nyankopon bo ho ban ene no winya e den an sana Nyankopon mo ho ban no so di 10 commandment ne so ene so e den because do akoko no baako be so a wo bu ni nyina so nemo mutumi a wode ase haban mu no ene de woni da ko ntama obasuma e kaki avatar amna be sa asase wi why kaki avatar Nana Gwambe tweme Nana o kase ho musafoa o se ho anom go avatars wo ba ni o mo de ho matare ahyew ni asa de safoa aka ho ebe be ne ho se nipa wei ya ma ne safoa e ko be so ene o mo de safoa na show nsem ya de show nsem ebi amenka ne sai trunk safoa na de show nsa anase ho safoa anase safoa mu de hen one thing say ye be wa kwa bia ba sa sisu bia no mo sa kwana mo ne nsa won fu sro ba ye won krabia won sabonkum ene wo hyebre won sanifa krabia kura benkum ena hyebre e nifa na so we na de careful twedi ampo mo bibia yes nyina no e wo sa sabonkum eti ye shusho won se utimi yes ya obi na sanase we so krabia no mo ena we ye hyebre ni abusia maame papa obewo ba sanase we so oni na no okay I don't know sebeno na without enkrabia no sebeno ye kwa ana without sebeno enkrabia no ye kwa sebeno enkrabia na ese woni oba enam ebe woni oba nam oba no diwachi woni ni nkomo otimi so oba na de ediwachi afa be aka betwa woni no na oba na de woni na ho ebe se na wo san se woti se ko ga ni ma mafu obi na ba boy de ekachi no because ebe se wo san woti a ese se mebu kwani fifi nemo modu kwa nfe na se utwa wo ya sebre nka hu ni tino se wo sa akọ ekọ ye sebre na ekọ ye sebre na sebre na akọ akọ fie mo sebre so obedu kwa nfimfi nka wo aso a mo ka wo edu tem sa so akọ gina kire nti ese wa sa aloko mo ne nipa oba aya na kii no safo no ekura nkrabia ni safo no kwa nkrabia ni ne nipa bi no beto sa nkrabia no ne wo sa safo no ho ade etime enkrabia ne nti fanda se ni betimi sa no ni se sebia no kwa safo na ese mu ne de betimi etime wa mo na aje ọmọ mọ etime one ebi di say rush ashes eliemo tunfo etime je asuras demons ni bitime je me pato botanical names ya to bo ase enu no bi nso de ya na ade wo se rahwan rush ashes mo ọmọ na ye eliemo tunfo na Christopher bomb pa say yam so for bomb pa na no mo butu dan so o bomb pa no ma je pa no ma mene ọmọ mu timi je sasa fo na de fu nsem ọmọ na from rush ashes Russia said no and asuras almost demons libya almost demon demons ne so de ko demons almost demons libya almost to the Jesus fano efu nsem and after yashes ne so to je safano efu nsem yashes no almost to je safano de efu nsem and after so when mu ho demon be say aklama almost so to je usamfo na de etimi fi nsem ansa na ba agofo mo e fi mu abayfo no mo so ya manfo enda no omo so mo ha manfo no omo so timi je omo de kwacha omo nyina omo so timi je usamfo no e de efi nsem ni e de asafo na otimi bre e wasase we so sa e bi enti ni omo timi je fi nsem sa omo ye omo hi ana de enti ni e je fi Yesu Kristo ba asase so anya bibia so na e di pehi because no celebrity no the number one to us we so ebu house ehun boni bi enu obi da che boa ehun boni bi enu bi da che ti number one to we so se kukuro ehun na no ma sha se say ni pass we si be president ni pass we si be bishop ni pass we si be journalist ni pass we si be doctor ni pass we si be say ehun na se de yeti enkrabia na de all the careful nyame so say me be mi be say no ana shabre no no ebe duru ye no shabre na dane no
When you're concerning, so you didn't say Shabram by force. Musa, it's the answer and Kradan Biro. This is only a Sasa phone that could be prono. Amma and Kradan, the Etimet Ebi, it's I'm just as a funny fool, Sema, and one. Wow. What you do in Cadiano? It's a Masana, 7 hours with Black Piano, so friend Kradan and then Kradanako. Nemo, or then young Kradans by Yan, Safari Agi. On to me, Piampo, but the Bible you can walk so the say Safari Nama Peter. I'm a Peter. Matthew 18. Okay. You general and I be back Bible, Yakasa, actually, ocean. It's happening here. Okay. It's Italian now, I remember beer. So, that's a we get down one. The budget for them, Cassette, or why Mukumo, about base 90%, Mamma NC, or why Mukumo. So, walk craft, if I say walk craft, that's a one crowd fish wa, no more. The cray, I ever pet. So, crowd fish wa, Kubabi is upon every year assassination, a high. Hey, Nana Trail. Maybe free me chrome, cry me free, a while I'm a tear, a while I'm a bonus saying. No, never hear enemy, my air boy and queen. No, my year say, what's the man called will be crucial? Sassay. The attorney say, name of the radio show, the Pakistani, the intima. Because we saw Yajikino. Because Ghana Hampana say, walk cry, most as I said, I can't ever man for. Oh, don't want for a mission to walk or Abaniagino. Oh, wait, no. Oh, anyone, Jesus Christ, I want to pass a situation. You need to see it. It's a walk crowd, but hold ah, you never go, you always do so. I can't tell you to somebody money. Hello, Crapper. What it tells a wow, show me to Siano. One walk press on both Hobine. That's a walk press on one Hobine. A video and also Nane and Canano near my menu a bar. Yet the Aquanish actually near the Tomabon. No man said, and you have full near the Akata Aquanos to say to an mobile Wakarano. And then the SBB Abba or Baba Siano or Symmetry Casaniho. You are covered, we know the Ashen and not coalition and none and nonsense. Now, Crana said toy. No about the Siana Mano, I say. What Nebano de Gentia? Sound called out way no. What was an okay? It's a Bassanua, Susumani be Asia, Sao Banua. What you mean, Bob? Then Satu will be at the Sabrana. What we didn't put Bianoa, so we will be better for Bombay. That's a Bombay was a woman be penny. Maybe I wish your phobia was a wish of before you'll be sending you air penny. Air penny, but some will be beaten. That's a good so what you can cry. Mamma could be a camera. Meba. Nana South to Adam come upon us. But what do new Buffon herbal mixture and new Buffon herbal capsules? Yeah, only a Buffon herbal center. Na owura Buffon say, one dear, one near Sambia, someone who went in and say, Yari and home, and one no wasem. The one repaid was so near Sam. Yariana about the family Pebiano, Buffon so on Tiasian and Tiasiatra. One day, Yariana Contaqua. And there are some American. Buffon say, if you walk, Beverly to know that's a your Pebia on one digit. That's why you Biara, I want the war, intimate ma. Young come, not Bama, be an uncommon and the war battle. Now from, and no different low sperm count. Bama no ultimate no bad now so and your man coy. Or baby on more. Sabe, or knowing, no, I tell Coty or Sikoti rare. Most of the Casacra, who are too nappy, one more than San Woodry. Driba, a good idea. Buffon say, Sayariano, one nenya. Buffon some can tell. But we are more than a ton of Yamua. None of Yamaya, none of Yamudrano. A Yamukro, Yan Ossa. Buffon so will not be brave. And yar one will pre and so, and create a higher no. Also, a baby on one who of a pair ye, where we had a sham Chrisia, and then the Amama pay. Quabranu, Bama, or Bohu, Basa, and Yama Gunatia, or call to me, I know to me, Quananim, this will try any better. Now, so back to us here, also now one more for say, Pacha. Which was a 21 thing. Now, so I say, I am married. Buffon said, Bra. Was so a room yes and be a Yariana Hono, and who was a Muslim country. Buffon so a side of a winning more drew. Buffon said, Bomodiana Bra. No more. That's how every home. When the number Yaria, Buffon said Fabra. Who are pressure Fabra?
who was told to Fabra, Yaria bed above for winning wardrobe. Papa, Metreso, I'm sorry. Bafan, Yamisha Hata. Ayade. What boy Ghana? Bafan, some found the numbers, he be mount. Was it here for our person Coco to be now cotton? Was it all leading herbal shops around Ghana, dear? Oko baby, I want Sabakemi. No, see, baby, I beg you, so poor power, some found the number mount. What if you know yet you may be at Bafan, say, friend, none in the link it at home. Nadia, so you will be or Yamaho, or better to say, she control the fair before home. Then you be control correction mass of winning. Now, so far being so yet, a bone. Bafan, what do at a man on your bonnet? Papa, Yamin Ata, I had it. Me patron 0453 541 501 0453 541 501 and 0208 233 058 0208 233 058. Bafan, or send a number see a baby of a 24/7. A dem sopo ofre ya obabesia sono na no wo te say apetu preno ofre ya yes my boss, yes my sister, how may I help you profi we as mama me pacha me manko squatter me pacha no me nkatwi ono be ka bibia kama Bafan me tere so anu masore Bafan nya me nshira wa bo my Ghana be dasi na Gombe makoto ade abakakra Bafan dawroma etira metia one why me somfo a ene obo ame na me brenenti mesa ma wura mu bio masa akwa dibia akraba na so me bisawo na wo ka ensem bia question bia me bisawo se kwa be so ene mo fa so a omoje sa na emeyi na no ano da asem so na wo kireche mu ana me stop wo kakra me pese ya sa to ba bia wuduru ye no a me stop wo no. Okay. The thing say abayfo human say demon or hwe abayfo say first say sinkules. Hey. Sinkules. No. Demon. A on da abayfo ano. Nana me pacho. Sa botanical name si. Ya no nya na hey. When you botanical name so the baba for the scientific name. E di awuru ni Sinkules. Why? I say omo dis e di na kokoro Sanskrit. Sanskrit so won ni pana so won ni baby and Dr. Gombe ejina na me say we say knowledge transcendental obia ne die as asofofo obo o preach pa me no tumi say ade obo o tumi say ade no tumi preach no correct obo o wet na kan wasem be from kankan to kankan no say bia be ka to say ena kokoye na ho to no ntimi ado a chede ndo obo e Dr. Gombe ejina no awo ba ho ni fam dia Bana ho ni fam dia baby bia na boya wow eti e kasa ko yes de edini ba to bo to say akoni ma ho ni di e me di aguro keke Sinkules where your prophet Dr. Professor Nana Gombe Sinkules my one man what is our botanical names see where a botanical and scientific names obua Nana Gombe nko Nana eti wono no me patana na o Sinkules na no ai medin ma me kwaje nkrato akramra me ba ye beto asen korese no so Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa na wa mama wadi yeso trai usisi ya oya Bafana misa konoria sasa bren na maya umme Bafana misa Candidas, Sopolas Munamere, Abibi Duro Mujata, no capsules, no mister. Open phone and no, wouldn't feed me my jai, and what you be at me no. Now, Bubbo Beer, Ubenya Bafa Mister and the capsules or my Mubabia Tonu Pabia. Kai say, a drain your mamma for when you feared me, no, and mapping for, and no bad time or money banner for. Bafan, would Jidiajo Nkwan. Edrei Food and Drugs Authority. Ajoma Jatum say job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV4 at the job training. Ghana for you. Hello, hi Ghana. This is Zach GH
Kumawu Training Institute is offering the general public a 2 days entrepreneurship program. Yɛde ɛnam mmienu esi hɔ akyerɛkyerɛ nsa no nnwuma bi te sɛ fresh yogurt sɛnea esi yɛ fresh yogurt, bees making sɛnea esi yɛ ahweneɛ de to yɛn nsa ne yɛsisi fɛfɛɛfɛ, liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei nso yɛbɛsan nso akyerɛkyerɛ 3D epoxy, biodigester. Bra na besua wo nsa no dwuma na ɛkyena bi yɛmfrɛ boss umpe wei na opɛ den. Saa nsa no dwuma wei nyinaa no yɛde nam mmienu pɛ esi hɔ na yɛakyerɛkyerɛ wei ɛyɛ Kumawu TV foɔ ana ahyɛ da akɔfa atikyafo a ɔma ben ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo bɛtumi akyerɛkyerɛ. Starting next month and contact Kumawu TV for all the information. Bra na besua wo nsa no dwuma na ɛkyena bi onso so yɛ ɔdefoɔ. Kumawu Training Institute, start now and be a greater person in the near future. Nsa no adwuma na wodi aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ anase yɛde 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma wei nyinaa ɛde nam yɛnu pɛ na ɛyɛ baabi a ofiri bia no wobɛtumi aba bi yɛn nyinaa yɛ ba Kumase ɛyɛ Ahodwo Atenga Junction baabi a Kumawu TV wona sɛ wofra kyiri na ɛba accommodation baabi a obɛda no ɛyɛ free dwumadie ɛba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu ni da atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enum ana yeye saa dwumadie ɛyɛ memenda ene kwasiada ene yeyi asi hɔ sɛ yeye saa dwumadie wei obi bia timi baby sɛ wo ye lawyer ni sɛ wo ye fitani sɛ wo ye okuani adwuma bia wo ye bia bra ne besua nsa no dwuma so ka ho enu ti fa number na egu screen so no na frɛ yɛn sesi a frɛ yɛn was kampɛsɛ nka kɔdua ne wo sɛ yɛ yie dia enti mamenkɔ na naso ɛja professor te yɛ die nko bi sɛ obi a prof oka ayibi o si tumi bi afɛ wo synchronous oni demon o demon o hwa before so wọ́n na hwa before so demon na before so yo ba tabe from to be before so hwa me onim say the master defense synchronous enti anu ti na bible kan sɛ obi abɔ ne afɛ ne sin no na debi synchronous say go for kasa ana we bia na yɛ de an we bi an kasa ni di we sanskrit kasa na sa sanskrit no ɛwɔ India kasa abofo ne ka abofo kasa se wiase yakopɔ bo wiase we na ne ne kasa baako kopim tam wiase ye si dan wakopim yakopɔ ho Genesis chapter 11 no ene yakopɔ sha se we divide ye languages no okay sai pret ene to asen kɔlese no so etu no se wo anase se bia wo ho na se bia wo no wo na se bia ababo ne se dan koyi a anase bia wo na se bia wo no wutumi sa nipa so se na ababo na wo be fema ba asase we so na se ba asase we so no enye mo be fem no ene ma papa no omutumi ko bɔ ne paa no no ba ba je osafo na de afi nsem na no ase no membrɛ mu no no bia na ho bando bia de emi ho ete de bia me sura me kasa de bia nipa wo ho a bo ho ba titire wo a wo fi Ghana ha Africa ha wo ha no a mo ho ba wo fa ha ban bia mo ho ban an gali sa ban ti ni ya no ho ko ne bana na so ma de hiri baba no to na mo ye so ye sa anwafo wa duro anwafo de mo mu o ye de bon ho ban àwọn ni ye de bon ho ban so na ye wo a kan ni wo mo ho ban o so ra wo so bi bon ho ba bi wa duro o bon duro àwọn ni wo ni na so masa o de bon ho ban se be le bi ti je safo de influence na susumasa ya duro ya fa no susumasa e ta àwọn ni so na o bi ni wo ri oni tin ne wom wo e kasa we plus ni no wo press tie adie na ene agi ene wo ne ene say wo bre awale no be 40 years into me wale because honda ho because ya do clear the effort to no we we say Dr. Gombe your bowen ya ba ko ji afrisin college no awo be yi ma no asa di mo he be yi so no oni ni tumi say Dr. Gombe ade ba ko na say wo a wo hwe na say hu no because Dr. Gombe tumi ni so Dr. Gombe tumi to bowen sin college so ko di wo safo under bro so we be 2045 years na wale na de etmaba so we do so so de adwuma sem to bitimi embrace in consummate here okonya adwuma we pan na hwe na ba boy de etmasa sano wa di kin no na de bi itama wakonya adwuma na so de etimama na ba boy de asesa no because kwa wa wote no e say Dr. Gombe kwa wote so no abayfo etiko wo be kwa akopɛ abayfo etiko wo ne pe Dr. Gombe yi se Dr. Gombe any mistake the ready safwa no we say Dr. Gombe go say any mistake and any safwa no Dr. Gombe so ya
wo bo ho ban o ga haban ni tumi ya Yakobon de ama no ko ba ni wo tie o so ya o no adu boni ko e ne ko no to wo no se obi bi tie wa o so ya wo so ya so ni ya doku obi ni wo fu mo fefe ade we ya se pan so gbade osafwa wa ba sa ati so wa me di e dem ka say nipa Yakobon ba sa ati so one o se me so no ye hu no we no fo wo sa de no ho ja ka ni sika wo ho pesika ansa na wo sika no so bo mo de say wo hu mata de ni hu kin safwa no wo say de timaka no ko e ba ko pe Yakobon ba sa ati we so nga se be so wo tu su Yakobon je se be ho abo Yakobon je be ho Yakobon wa obi su obi a ko so ma no ife ya say bia machine na advance ma ko fa bia house girl bia o so me eso ko so ma ne eso si me ma ne si Yakobon ne ma dari je se wa Yakobon to Yakobon ye sika ene se wunya o ti wo obi na sika o to na bo no bo ye ku chane ona unye yese da pedenya una ya ka ope no wa tele bi tell that wo so wo kasa asem ti no Yakobon no wa so addressa because esa say wo Yakobon di obi sika esa say wo no person be wo Yakobon asa be to Yakobon wa ode Yakobon asem ti no e ya wo ya na ya wo ya nti no o say ma ebe wo ma mienu obi a anti wale obi a 5 obi a ko ni ma e basa na bopi Dr. Gombe we fa haban dey se be bibia no be kama enu ntina obi biara de nyame atom no watimi appreciate no a nya de anso betimi akọ enu no before ya bre no na me hu sa afọ no se o mu nyara esen chorus for no bia sa because mo be ni pay ye e so bi on pay dey before esen chorus be before him ah wa wo hwe me free na akure so obi to man tam na se on pay ya wo esen chorus wa na make a kire wo o se make a kire wo esen chorus na no go be say wo esen chorus because trim ma so ma nya esen chorus so da wa tire make a kire because you before you party pa the never you party pa na me pa che wo e be da ne hu say esen chorus aju obi bi afrensem obi safwa because obi won mo shase yie pa o ko na ni mu a wo de be ye say ni pa me na sem ne nam wonye obi abone se bi won pema won pensa won patem didie ade bone bi oyi ne ho frim na so na bra boy aje nsemo enti ebasa say ni pa na sim chorus na ya na sa na ese sa ene sin chorus na bi ka kan no elemental forces omo na na de sa eye soro e kan kra from 12 to 2 no omo so timi je obi timi abaifo na mo timi ya e fa se bia na mo timi abaifo timi nyame ti abaifo no hwetini wa sama na ma elementals no elementals na so no tumi kra won wo fom na so bambo no so wo fom pe elementals so e de ato so re te ba sa na mo so aje bigam ka se wi aso wo ho anwa wo pija bushafo bi ehu nemu mu pije du pempenso bi a na mi aba ho nya sem no to maintain sade no ho na e de no eni se wo ade ababo wo se bi a ya de osafo na fi sem se wo wa wo se utumi se nyema koyi enima koyi pem na ukon interview wo utumi se ade eni ya fema adwuma ya fema adwuma kuma kase man de ne mla adwuma da ko ya adwuma no ko nya mfa e se wo se bi de ha de de gam kase eni bi a na ye mpaye break rules go wo break na wo su na se enkwa engoa bopi Dr. Gombe because all break no issue engo bopi wo tena wo tena wa na ni bia e de ato wo tena na short no how ni the team no wo tena ni ato wo no 15 years 16 years now one for what means what also what means no be sure dey and to be senior man one I say yes oloko yeje wotu wa de bia me kan bo wo bai ment na won no bi meje safo ni fi nsem wo na je bebre to awale ko ase be se 10 years wotu wo ukwa ye hwe ko twaskana ye ukwa se uvia be e da yi wotu wo ene nyame be ye nyakopo bo ni pa ba ase that cause you should blame enti na nai se synchorous ana se elemental beings ni bi aju obi esafo afri ni nsem wa ebi ya na nipa no make us over chichiri ebi ya no wantimi ama onchen ebi ya na say nipa no wonye one thing say nipa obi first over chiri a e de make say nipa no send me ni din na ni date of birth na ni kra e de na kra ofiso omo friend faith amu wati na amutimi attestify sama making te ba sana ye hwe onemem e de mo nte hwe wi a ba bia wo no se bia wo Ghana happy ma se kuma se bia wo tachiman se bia wo hine tambele hine ehwe ni wi a wi na prepare ma no me da suma ana se de amano ba bia wo no nya che se bi se su ni na ni ma ya che se de me yi want se nipa wo wo asase so nipa na se wo asase abu e se wo twi hu fu ho pa ye prekunam me pa cho na so body am kakra me pa cho me bia me phone line no
baby edro no sinkoles for no me yamo hane why you sinkoles bi ampacho fa phone no to na non sinkoles for no mfrefre because sinkoles for there na say akwa bi amani tua no won mfitire ho to ti say akwa bi sinkoles pa on say waka sinkoles won say wo say akwa to na mfitire won say wabebo di wa sinkoles me pacho me phone line me bi di atom agro na efe teacher ni a woni ma agro di ne nkwara mpenasem timi no ye say ya me pacho enya enimti abuo me pese me no di agro akra me ho anu e ka wo me program no 0200 603 0200 603 me pacho fra ya be jo so bomodi na friend tem na mo mame ntufo akra sa wo fra me ya me pacho ya adwumo fidie ne ma me kakra na se hwehwe no abasa no ya na ehamadwen enu ntire ya me de phone kire we o ene tuya so yi so me mfa me pacho na me pese me ka sa asem no me do wo so do me eti frɛ me na me nyo so hello 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 yeah good evening good evening sir opening udi ne baby akasa frɛ badi ka cha sa wo frɛ me a no adwuma fidie no sɛ be ya men ka sa o ka senkoles for no ho hello oh Senkoles for the Abaso. Senkoles Abaso. Senkoles. Nana Gombe. Who say Obi Biara or Peso Timidi ye be on to free Preconam? Preconam. And I fish name now. Hello? 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 Hey, Semo. Hello? Me patrol from here. Sorry for your video kakra. Anya sa so adwom no kra. Ma sound na TV. Mi patrol ka free atimo da wanchi. Atimo da wanchi. Mi patrol. Mama Udin. Udin Mama Sarah. Mama Sarah. Mama patrol kasai. Mi patrol. Mi so ma tin check kakra mi so me check nana. Enchen mi check. Na that spiritual keys na ya no spiritual keys na ya na different any pansem no Bible na di kaka to say nyankopon say ebe ye mejato dawo na eyem no na onimu dada na onim djuma obedi na onim obra obebo attention enye ahụhụ kwa na bi nipa destiny efiri omunsem okay asofo enso tinizi onipa destiny efiri omunsem asofo ni bi asofo bebre ho ma omu akwala na odini kwese won tiri dia asofo ni hu abofani destiny no otinizi abofani destiny efiri omunsem wow because nyankopon ne bi kan di saa di wetu ho fe wuye mo da tro da wu na yemu no na onimu dada na onim juma obedi na onim obla obebo we share obronsam ni nyankopɔ be nyankopɔ bi tumi na share obronsam tam obronsam ma ne ho so eti na ho ma so eni nyankopɔ ni Jesus ani nsɛm tumi na fi nsɛm ɛna ma ni kɔbrɛ eti oni pa enye sɛ be yi na na ti bi akɔ ne be ti ya ji tumi na fi na emu asodi eni ahomaso okay mama Sarah nyankopɔ shira Meda Sepa, hello. 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 Hello, Major. Yes, our parent can say, we didn't baby a cassa free. I'm not family body. Major, Majo. Yajo, Papa. I want to say, Yamigo Sush, I'm an answer. Oh, I don't know if you I don't know. Me chairman, one paper. Nana Joso. I'm going to say, Yato, Yamamana Flashi, and your master for being Mudad Diane, and you want to start about some number, and you society. No church is here, because of the other from you. So, you need the media. Bible for our country, training, a choir, Momo Jimmy, and Bayra, and I want big, I mean, Shiram, and you must come with. Meda Sepa, Yanko Posha. Hello.
Hello. Hello. Hello. Good evening. Me pa to do jira so wodi e de ba bi akasa free. Me ba jo. Ya bo ni na ti mo da. Hey, aja ya. Me mo akwa ba. Ya ya nkwa. Me ga na gba me re mo yi. Na na jo so pa. E ga da 2020 ye mu ne ti ni na ai ka se bi se u pe se u bi ya twa fu ni nti na me ne e ko na mo ga to eno ko na wo twa wo fu ho a u bi ya na ba to no question ni ana bi so e ka ho bi me ta we Me da se na na be yu ano ya o. Na ntwena mko do ka me ntwema ne da obo ada at the fucking one ntwena msa na at the rough. Hello. Hello. Nana. Hello. Hello. Apa ne kase odi ne ba bi akase free. Your friend Nana Kwame. Nana Collins. Nana Kwame. Nana Kwame mo. Yeah. I no akase free. Me kasa free Kokobe. Kokobe. Me da se Nana. Yes. Yankoi. Radio Kumawu TV na me bo ma baso na nyumre. Ewo juma pa mo ye ma Ghana man. Ya da se. Na mo koso chekye yen. Efa ya mamre ni amane a ya to atwene ho. Me da se. Ye ka se mo koso na munye adwumaden emo ma Ghana ani kumase man. Amen. Na oso Nyankopon ebitwa muka. Nyamin shall. Nyamin sham bebre. Amen. Ya da se. Yo. Offer Baba Mefano 0200603602 0200603602. Me pacho wene me lie me de edi juma ofra mefawo. Agopano I saw she. Hello. Hello. I know the question Hello, Nyabotre. Nyabotre na kasa. Aba pa odi ne ba bi akasa. Me pacho tell no ho kakra ma me why. Gina yie na wa ho ma na mutwitwa. Aba pa kasa. Oh, mini aba no ntebe nka. Hello? Nana? Hello? Nana? What's ya bo abesi me misa say? What you free preko na ani na ntwena mo a. Hello? Yeah, your friend Wisdom from Akosombo. Apa no say? Miss the Wisdom from Akosombo. Regan, Akosombo. Okay. Yeah. Kasi Nana say me need you pa. Nana, Regan say na need you pa Akosombo. Nana so ajoso. Me obi a me so me need you spiritual things no, but me nim obi a obe me a che me too. Okay. Nti anka metimi anya bebi a wowa. Yo, Nana personal contact. Mate, Nana be sa the number na to Mr. Regan. Okay. Aha, o say na nije sunsum samo e so onye obi a. Hello? 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 Yeah. America say we dey be akasa free. Tadi. We dey no. Eric. Mr. Eric, yankoi. But we are managing Richard Namano. But in the Afro almost media than Patamin Tiasi. Yeah, no more. Young which you say young for more, I say young fat, you to speak. It doesn't be a say. It is young may, ya not send it may. Abafonse dey. You say na afofo for ma dey yakọ na umako hwehwe mi. Ene titi ya ma mi, ene mi pese ni bi so. Ye bia no ti o tene se. Ani na ye papa titi ya na papa na se nda afofo na wa ban we de na ye papa. Asemo. Asofo no as a question mu na ho yie mentimi. Hello. Hello. Good evening. Good evening, sir.
Bacho, maybe the Amos, we cut a free Anama and Franca. Mo, Mr. Amos. But we need the Amos, we cut a free and Franca Anama. Yo, Mr. Amos, Franca Anama. Yo, Yamisha, my program now more than a yapa. Me a Christian woman, but me, yes, spiritual father, pa, to say, Guambe. Mo, with my Guamia. Mo, me too, Guamba, tinti oya no afa number no why. Me da say. Guamba na offense ne doso. Obi aso peso osuya do oya adwuma pa na esua no. Wo so ba so amefa wo. 0200603602. Hello. Hello. Apani ka se odi ne ba bi akasa free. Hello. Apani odi ne ba bi akasa free. Ayo. Me kasa epra santi Asante be kwai. Me did you. Pacho yankwai. Me pacho miti o. Oh, wanti me anyina so. Hello. 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 Good evening. Good evening. Me pacho di ne baby akasa free. Me pacho your friend na me free. Kumase son. Kumase brono ben. Hello. Nana, kumase brono ben so na akasa free. Pacho mo. Fantastic. Right. Mo. Me pacho. Eto baby a owo. Baby anana Guambe wo. Pacho ai. Me pacho de betu dwa. Time chuku TV no ho. O de number na betu dwa, obesa de na kire kwa sa to dwa. Ade a kire ya enakora tutumrika ne ko na mo. Me da ase. Hello. Me dono. Me pela sem say dia bi. Na aduma na o ye no me bo pa me pesca. Bibi enye me pesca ba ho ma na ndi me wura nsemu pa na ni. Every pa. Me dono ka se me dono say dia bi. Mo kana sem so. Nana, and not the offense, and I know them. Obviously, what do? So the dumb is as number to me. What is our donor passing? Donor. You see, what they are me beba, my friend. Mamma, ya that's a pa. Ya Michelle. Me that's it. Hello. Hello. Come back, I didn't know. Ya mamma, friend, or me donor. Hello. Hello, me pacho good evening. Good evening, open kase. Odi ne baby akase free. Yo, me kase free as. Open yankwai. Nacho me kase free as. Asante be kwa odi no. Na me di Owusuba na. Owusuba na hene. Pacho. Open yankwai. Yo. Me pacho me pese open who be frank o. Yo, nana de na kira kwan ene number ebe to dwa. Enti time chuku TV no ho. O de to ana so abomode ana wafa bi. Onyankopon hira me da ase. Aka me one last call. Ofrefo twa to emra. Ekura se doctor na de obu akura me pententem pa. Ya de obi abra me emergency. Enti ma anya fast me nwura emergency. Nipa no obeje me nsam. Enti ba akopɛ emra why? I'm a family doing can of the car apart, men of emergency, me cockra. Hello. Hello. Up and with them, would dinner baby I can say free. Now, if I told me, As all dinner, you didn't somewhere also. If I join, I have fun I can say free. Mamo. I just so calm. If I join, more, Sammy, young quiet. If I show me them once in the form of Yeah, that's also. I think you shall say. Hello. Meet you, Papa. Hello. Papa, meet you. The Pacho Casana meet you. Yay. Me catch you once me and Cassa. Hello, Ojaswana. Oh, Trimodenti and Cassan and Neja. Me pacha me de me phone call so no esiwa ha ya na na timudahene eja sa me ma timudahene wate wo ba fidie so ase me ni timudahene me kasa free
kwamo saa bi we me di ama e be gidi ho ba bi a ora ka na aka enye saa ma amen nana madam ma ya bo abi ebisa question bi wo say enti obi atwe no free prekonam ene na ntwenam ho a ene obetime di ya na ana bibi foforo bi ho enye no nko ana obetime di ye nemum no prekonam ni na ntwenam ya mu bi a ahombone na fana about be 90% of ahombone ejina so de ye ne mediti amanfo enti obi a wotare prekonam na wante say wade bo e fete aura ansa na aura ne mra no ye fe bi say energy thought energy thought en na matu hombone bitimi say wo nipa so masi ade sei na wo dwene e wo adwene mu enu eya na projected at aura ne so aura na say wo hye obi a ono no honhum no owo anim otu say nipa so masi Nyankopon tumi di wachi ase bonsam tumi ye de edi wachi na wo we saamwa na e mane dum ntem so wo we saamwa na e mane dum ntem e ma aura ne dum edum ntem nantwe nantwe ahintasem nantwe mu wo a obi bi yale pa wo wu pa ai ne tam nso ya ahomboni bi na bese ku no momfa ne ko gya nantwe nim na monten ne nsa ne fan emfa ne chen nantwe na efi ne twe ne ntafin ne nsam enu ane pa kwa ho beto no na de ahintasem kese abo when you sing chorus the NBO. Na so busua ni bi yare a. Wajari serious. Wajari serious. Ya pen na dru ya chese ya bibi enye yi. Wase fa no na nsa ni fa na benkum no. Bonkum no. Nsa benkum no. Okwa won tren ense man cha ya na nkrabia no. Mo ne nkrabia no. Abo na ntwe abo bi a de nipa hu na no wo mu dwane. Enso na ntwe no nipa hu na nu kasa nko dwane. Ne se se osi sunti no. Ente yeso ba sa apene obi adwane. Nti wo ho na so obi bi jale serious pa. Nipa no ntumi so nipa we di ahwe a obewu anya ne nkra said ana say anya ne nkra bia say se wogu no mumfa ne ko gya ne ntwani mumfa ne nsa ne say ne ntwani ntafiri ne nsam enu ani pa nsa benkum nipa na fa number ne tudwa yempia ntumi ne yanko etini ye wo eye apia du donyina udru donyina pebusa say wo pe Dr. Gombe Herbal Center ho akra ba kire wo wa be dru wo mu say clinic na say Herbal Center ya painting white and green and a Ghana flag and a face a Herbal Center and so flag the ATC any move fair and to work mass na say wo ba donina wo be ko Roman hair pe say wo pe donina station ofro car ne pe ka kire mate ni no say wo be si wo donina station wan kan kire do be twam konkono to ato so bebre wo be si wo donina station pe bisa say wo pe Dr. Gombe Herbal Center de bia me ka say Dr. Gombe de be say wo si hu me ha me seche de bia bo me ha me seche we could get a pretend semi. Maybe 10 year national anthem. I am a semo Cassian to about 2 minutes and set her. Nassayami all the wrong direction. But to be as a Mr. Chess, space now by my yet war. Space now by my yet a challenge yet. They go be a Mr. Chess. Say we be on the back of ya did how piano. Say diabetes, hepatitis, a year who nam and sans who nam, Bomodia so do any bit more Dr. Gombe, Herbal Center. Say also tuberculosis, fibroid, ace, yenya, yadi ace, direct mabachana hasi, amu be beer. Ace and I wa anko brand from to those na ace near the info uni pedum na anko na fa number to your mama your number is near 0241 58 76 74 0241 58 76 74 and after 0266 28 64 60 0266 28 64 60 Ubetumi so free on YouTube channel here Dr. Nana Gombe mo tadi bia ha bia no bomodi ansa wodi wani be kire mu Dr. Gombe Herbal Center me no china ye china se ti bia ha bia physical and for spiritual bo priye ni momra hunhum ne kwaje wade mfamlo se ba bia no be kama ade am bia me pacha me da se otwedi ampo won shiraw na abusuafo ebra me be film from mamu ya meka cho nyina ne se ewiase so hunu ubenkum no ni fa woni problem mejo 1 me ana mete yi ni po bebre frame am se a wo ye advert bi ma mejo bi ye ni mejo kro ono ana ote ha no me pa cha odi e wo mu nyina ne se wo pese osua sunsum semo a mejo me na mete yi the great oracle ahohom ni nyina amam kwai se me ntie sunsum sem sunsum be na wo pese wo hunu wiase e wo ba maso ye a ewrade be fam so aboa wo the numbers is 0453 011 926 0453 011 926 and now 0272 854387
0272854387 when major and numbers ya me didi dwuma nyame ya adomu a ochena aye fire to fire bumper to bumper anobeya den me sorry 3G airpods for eba bomba betrase sa airpods yo sa posimu o sa dia yo twen omo ba omo di posimu ne betudwa amo won se sa adua ne gale o sa dia gbobe ene wara onyankopon sa me chia me kiri nyina sister Augustina I love you sister Loretta me pawase mwate Mr. Ochinozo nyame ensha Mr. Kobe Frank kawachi osu didi aya kawachi sister AJ Hipsy yankopon sha oba sima so no ana me ya menua brasa me nyame sha wate etu medo me ankasa me yire Mrs. Rebecca Opokudako Fefe, liquid soap, shower gel, floor cleaner, Parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afeisu yebesen so atrekre 3D epoxy, biodigester. Bra, na besua wonsa no juma na echine bi yemfra boss. Umpe we na opeden. Sansa no juma we nyina no ye de nam yenu pe esi ho. Na ya trekre we eye Kumawu TV fo ana ahyeda akofa a teacher fo a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma ho se omo betimi atrekre. Starting next month and contact Kumawu TV for all the information. Bra, na besua wonsa no juma na echine bi onso so ye order for Kumawu Training Institute. Start now and be a greater person in the near future. Na wonsa no adwuma na wo dia bra. Eye cool 300 Ghana cedis per anase ye de 300 Ghana